Hi bafethu, khila wekhosi, khosi alipheli moya bafethu, sinsini ngazi bafethu, ngise 2285 eKaslami, eKasilasigeze futhi viye bafethu, ngikhona la. So namuhla ngifuna ukwazi kabanzi ngosigeze, ukuthi usigeze ubani uqhamukaphi. So mpintshami, so ngitshele ubani usigeze uqhamukaphi. Usigeze intoni yakhulela eLimpopo, born from Limpopo ngumpedi. Ke tla dimodisha ba Limpopo, ke ba khopela tshwarelo ngore ge fitla tsebentse bona. Ke tlo bolela ka Zulu ba ska mfella matla hobane nna mma ke Mswati papa ke Mopedi net isikashanyana ukuthi bamamela bangeso ya mpinjami. So sigeze mfana kithi kuze namuhla ngithathe le isikhathi ukuthi ngize la kuwe ngizoku-interviewa kanje isigeze ilokuthi ngibona ukuthi lana bekumjinko like after mjinko ngaba isiganga nje abantu abachitha kuso udoti kanjalo. So wena waba nale nhliziyo le ukuthi ubuye ulungise kuze abantwana bazokhona ukudlala, understand? So kungakho ngifuna ukwazi ukuthi why isigeze ube nale nhliziyo le ukuthi uwenze lezo zinto ezinjalo. Ya bafo ngaphela umsebenzi yabo. Then mangibuya ngisengibuyele ekushini, ngihlelo ekushini. Yini engayenza senginabafana bahleli babhema benze njani. Then I have to help ngendlela ngabona ukuthi ngenza kanjani. Ngacala ngathi okay ngithola isiganga ngoba vele ngizathina udoti dump inside kuyalahlelwa. Then ngaklina ngathatha abafana saklina ukuthi sikwazi ukuthi siphile sihlele lokushini nami singahlali eqhaqa. And ngizame ukuthi labafana babhemayo how do you deal nabo u-understand ezinye izinto because umunye umuntu uyabhema not only ukuthi uyabhema because of situation ahlala ekhaya ngayo nani yabo ezinye izinto zenza ukuthi abantwana follow bawela kule zinto lezo. So ngahlala nabo ngayenza yonke lento engiyenzayo senze kawashi then ikawashi masisiyenza ngeke uclean la mawuclean la uyabona lapha sekunqolile uyachubeka yabona. So mangifika ngale phezulu but away ngicela ukuthi hayi ithi ngiclean ukuya phambili sengaqala ngathini ukuya phambili isanomjiko lapha nalapha phuka amaketani zama ukuthola abantu abaweldayo ngowushisele umjinko siloku senzani yabona nabafethu siyaphambili kanjalo baba. Ngiyakuzwa mpintshami. So ngicela ukwazi la ukuthi ngiyakwazi unabantwana so but bowuthatha imali yakhe esikhwameni uwenze lezi zinto lezi bekhona umuntu olentuzana like akudonethelayo akunikeza imali or zikhiphayo. Bafo bona endabeni imali ngifuna ukuthi wenza izinto abanye abantu ababoni phambili babona la ukhona manje yabona. So they don't understand but mina ngathi uqala ukuklina la masengiya phambili ngabona ukuthi uyaphambili and at the same time ngicala ngithi ngiyaqala ngiyale sekubuya ama opportunity amasha umsebenzi sengicala ukuyaphesheya yabona. Mangibuya phesheya ngenzile imali yabona sengilight okay I have to khulisa lento ngoba iyakhula yabona. So angithatha imali ngiyifaka lapha noma intombi isijola nazo zinga-understand siyashiya ziyazilahla lo uthatha imali udlala nayo wenza so na so yabona. But I can't stop yabona. I have to just keep on trying because to me it seems as like it's a passion and it's love yabona. That is why bengisafuna ukufika lapho mfethu lethi songijahele phambili ukuthi intombi zakulahla ngapha nangapha into bengifuna ukuyazi kahle ukuthi imapha ama challenges mpintshami ofacana nawo uma uzothatha imali yakhe esikhwameni wenza izinto ezisona namuhla kudlalwa netball lapha yana kubanjwa ama tournament isiganga abantu bebangasinakanga. So ngifuna ukwazi ama challenges owathole emphakathini ezweli nasefamily yakho ukuthi imapha ama challenge ngoba mina mhlambe mangathi ngithatha imali yami ngithi ngiyokwenza into esobathi hayi uyadakwa wena ayikho imali ezohamba lapha yakhe. So mina ngifuna ukwazi ukuthi kuwe ama challenge odibane nawo imaphi. Ama challenge oqala ukuthi uba nalento ukuthi abafethu obasesiceleni nawe yabona sengisosho community around you. Ngicale ngecommunity yabona. Ama challenges wami ukuthi
ungabe yikho into ongayenza uwedwa nando yabona udinga isupport kwabanye abantu abaseduzane nayo. Why la sihlala khona la siyisiganga akusisiganga lento, it's a park yabona. Then ipark ayisanakalelwa and ipark ukhumbule ukuthi it's on the map where it tells you ukuthi kusuka la kuya le yini yabona. So okay ngikhulele khona kule park lena yabona kumnandi kunani but manje mawucala uthi wenza into your first challenge ukuthi kuba ngathi uyahlanya ngasho ukuthi bangithatha ngathi ngiyahlanya because ngibutha yonke into bayibiza ngani ngesilungu mara ama-pets yabona ngibutha yonke into yabona. Then abanye bandlule sikezi wenzani uyahlanya or wenzani yabona but ngakayithathi phezulu ngayifaka phakathi. Second thing ekhaya on to family ku family kwaba ukuthi why ungayenzi thathele imali wenza ama-trade ube in yabona. I already had trade to do engiyisebenzayo ukuthi ngekuphi yabo but into engisubuhlungu kakhulu ukuthi ukusuka kwami eLimpopo mnganami I wasn't so good kwezinye izinto fana nesesikolweni yabona nani yabona and ngikhulela ku-abuse yabona. Then izinto zangengilisa isikolo ngafika lana yabo. So to that anginamuntu ekhaya yabona. Ngumfana ohlukile kulo abafana abakhona mhlawumbe ekhaya ranani ngokuthi mina ngikho good ngalento and support angitholi kubuningi ekhaya yabona. So kulento mina ngiyenzayo ni okumuntu unofisa ukuba no unkosikazi nani but to my relationship mangicala lento relationship yami yaba nokuthi ngiyayicala lento and senginomntwana naye nginuza umsebenzi ngenza nalezi zinto ngithola umsebenzi ngiletha imali ngiyisalana yabona. So kuthiwa hayi mani wena uyahlanya uthatha imali uyifaka lapho wenza nani yabona. Ngithi no mina nento ngifuna ukuyenza kuba iso yabona ngiyibeka ine vision yale plan nathi chaza ukuthi wena amagama uNkulunkulu ukulethela emhlabeni ukuthi ukhona ukusiza abantu unalento le inhliziyo le ukuthi uma ngenza 1 2 3 ngibona umntana kazibani adlale lapha inhliziyo yakho izoba happy ngamanye amagama inkulu lento nanti ukhulisa umntwana angeke umkhiyele lapha endlini uthi phila waya yabona. So mawuphila naye waya ahlele endlini uyofundana ukuya phambili samele engaphandle yabona. So ukhulisa umntwana you still need umakhelwane nani yabona even though ungacabana nomakhelwane ukwenza njani but umntwana ukhulile estratini. So ukuba estratini abantwana mabakhula yini si-adayo to that value ukuthi bakhule kahle babe right yabo. But nami into engiyibonile ukuthi ukhule kanjani ngiswele ini ithi ngiloko ngikhule ngako nginike nabanye abantwana bezinto baswelayo ukuthi ngibasize. Before sivala Mpintshama ufuna ukwazi something lana ukuthi yini into oyidingayo like usizo oludingayo mayelana nalento le yepark oyenzayo uyangandasaid. So ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe umuntu afuna ukukunceda angenza njani yini izinto ozidingayo ngoba like ipark yiyo uyayibona yiyo ikhona. So mhlambe ivision yakho isase inkulu yabo ukuthi uma ngabona lapha mhlambe kunani lapho ukufaka isofa lapho ukufaka iscreen lapha sengiyabekisa uyangandasaid. So ukhona usizo mhlambe ongalidinga ukuze abantu bakuncede ukuthi uwenze lento oyiqalile uyichubeke ngayo. First of all ngasho ukuthi from 2009 if you can calculate it from 2009 until ngilana yabo umuntu omene ngabe so uyabona ukuthi into eso iyanakelelwa. Khumbula le ndawo ipark kune government emeli nakelele but from lo sikhathi ngiloku la okungasena kunakelelwa ngenani ngifisa kakhulu ukuthi ugovernment wethu ungabona ipotential ebantwini usize. Mina mangiqala I was still having that age ukuthi angakabi ku 32 yabona because isiningi zifuna ube na 32 ukuthi ungakusiza nani ini ma-funding yabona. So mangifika ngale sengiqedile ngithi nyanga le ngithola ukuthi sengi-33 ngiyale yabona angisakhona ukusizwa kuqala yabona. But la ngihlele khona
ngihlele endaweni ukuthi ugovernment ukhona angangikhalela abantu abangakhulu ngaphandle mara isikhalo sami kakhulu ukuthi bengicela ukuthi ugovernment makabone ipotential ebantwini abuye ancede yabona enasiza ukuthi i-community ikhule ngoba akusiyimi ngedwa ukuba la ngikhona kuwe nabanye abantu ababonayo basize la basiza khona yabona so into engicelayo manje ukuthi whoever okhona emphakathini yabona makabona into enhle hamba usise leyo ngane kuze ichubeke so anyone okhona ohlelo lapho khona bengicela kuye ukuthi if unoncedo ukuthi ungasiza siza mntana sekhaya sesidile sekhaya guys umuntu akabongwa akakhulunywa kahle futhi uma afile and futhi akabongwa uma angasekho emhlabeni ake sifundiseni singabantu abamnyama bafethu ukuthi umuntu makenza kahle asaphila sike simnikeze ama flowers ukuthi thank bafethu lento leyo yenzile iguthi njengosigeze uyadeserve ama flowers ukuthi lento ayenzayo ngemali yakhe kudlala ingane zabanye abantu bebathi usigeze uyihlanye usigeze udlala ngemali fandak la kudlala ingane zabo labo bantu labo so guys singathi size silinde ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu asikhumbule akhumbule bani then sizothi hayi alamfana lo yabekayo size emphakathini bahle lapho ngoba like even umuntu obamba inkunzi mase kashonile laba fethu ayikhulunywa kamnandi phela uzosho ukuthi nomfana lo beyangigade ebusuku lo akafuni ukuthi bangithini bathi niye sikho lapho khila inkosi phela inosigeze asibone ithi inkulumo kunye kubafo mina ngibonga ukukhulu okwenzayo yabo kunomehluko omkhulu empilweni zezinye ingane in terms of not only looking at what you do for you but even for the people Khosi for life khila weKhosi gcina ndoda sekhaya ekhaya babheka wena ukubhekisa ebantwini Danko